Radju Marija jippreżenta Madre Teresa, profeta ta' żminna. Programm dwar l-ispiritwalità ta' Madre Teresa ta' Kalkutta. Jiena Dr. Andrew nistiednek għal 11 programm mis-sensiela Madre Teresa, profeta ta' żminna. Marija Ġesu għandha post speċjali kemm fil-qalb ta' Madre Teresa kif ukoll f'kull membru tal-komunitajiet tagħha. Ħanisimgħu silta qasira fejn Madre Teresa titkellem fuq il-Madonna, fejn wieħed jista' iħoss l-imħabba li għandha din il-qaddisa lejn Marija Ġesu. God loved the world so much that he gave his son. And he gave him to a virgin, the Blessed Virgin Mary. And she, the moment he came in her life, went in haste to give him to others. And what did she do there? She did the work of the handmaid. Just serve. Just spread that joy of loving through service. Kien il-ġurnalist Ingliż Malcolm Muggeridge li permezz tiegħu ix-xogħol ta' Madre Teresa sar magħruf mad-dinja kollha. Xogħol mal-ifqar fost il-fqar. Iltaqa' l-ewwel darba ma' Madre Teresa fl-1967 meta kien intervista għall-BBC. Din l-intervista saret tant popolari li sena wara Muggeridge kien mitlub biex jieħu l-ekwipaġġ tiegħu f'Kalkutta fejn għamel id-dokumentarju Something Beautiful for God. Dan id-dokumentarju kien jitkellem fuq ix-xogħol li Madre Teresa kienet tagħmel mal-fqar ta' dik il-belt. Kif Muggeridge stess jammetti, il-laqgħa tiegħu ma' Madre Teresa bidlitlu ħajtu. Illum ħanisimgħu silta qasira mill-ktieb li ħareġ minn dan il-film, Something Beautiful for God, fej inqala inċident kemm xejn stramp li ma' inċident jiġi spjegat biss kif jgħid Muggeridge bl-għajnejn tal-fidi. Fl-1971, Malcolm Muggeridge ħareġ ktieb mid-dokumentarju li kien ħadem fl-1969 bl-isem ta' Something Beautiful for God, Mother Teresa. Dan id-dokumentarju, Something Beautiful for God, kien għen biex għall-ewwel darba Madre Teresa kisbet għarfien internazzjonali speċjalment fid-dinja tal-punent. F'dan il-ktejjeb, Muggeridge jirrakkonta inċident li seħħ meta il-kru tal-produzzjoni marru biex jiffilmjaw id-dar tal-moribondi f'Kalighat, Kalkutta,
F'dan it-tempju abbandunat, is-sorijiet tal-missjonarji tal-karità jiġbru il-moribondi u l-emarġinati li joħonqu it-toroq ta' Kalkata u jgħinuhom imutu b'dinjità u b'rispett skont it-twemmin li ħadnu fost l-għoża u l-imħabba kemm tas-sorijiet kif ukoll tal-fratelli u l-volontira. Fi kliem Madri Teresa, dawn il-foqra għexu bħal annimali, imma il-ħidma tal-missjonari tal-karità tajn biex dawn l-istess foqra imutu mewta sabiħa, bħal l-anġli, maħbuba u imdawra bl-għoża. Ħanisimgħu din is-silta meħuda mill-ktieb Something Beautiful for God mill-pinna ta' Magaridge, fejn jiddeskrivi dan l-inċident kemm xejn stramp u li ftit huma dawk li sabu spjegazzjoni jekk mhux bl-għajnejn tal-fidi. Id-dar tal-moribondi tal-missjonarji tal-karità ġo Kaligat hija imdawla bitwieqi żgħar għoljin fil-ħitan. Ken, il-kamera person li kien qed jiffilmja d-dokumentarju, kien qed jibża li f'ambjent imdallam bħal dak kien impossibbli li wieħed jiġbed film. Magħna kellna biss spotlight waħda biss u biex tax-xaqa kienet żejra wisq biex iddawwal il-post. Fil-ħin qasir li kellna kien impossibbli biex insibu nikru apparat biex indawlu il-kamra ħjar. Xorta ġie deċiż li kien jipprova jiffilmja. Iżda fl-eventwalità li l-filming ta' ġewwa jiġi ħażin u mdallam, kien ħa xi shots barra fil-bitħa fejn xi ħud mill-foqra rekuverati f'Kaligat kienu bil-qiegħda fix-xemx. Meta lura l-Ingilterra il-film ġie proċessat, ġar xi ħaġa li ma stajniex nifhmu. Dik il-biċċa tal-filming li ttieħdet ġewwa u li tant kellna biża' li mhux se tiġi tajba, ġiet f'dawl sabiħ u meqjus, waqt li d-dawl tal-film li kien meħud barra kien imdallam u konfuż. Jiena konvint u nibqa' tal-fema li d-dawl li ġie jidher fil-filmat li ttieħed ġewwa u li teknikament ma kienx mistenni fil-fatt u d-dawl spiritwali li l-Kardinal Newman jirreferi fit-talba tiegħu u li ta' kuljum jitolbu s-sorijiet ta' Madre Teresa. F'dik it-talba, is-sorijiet jitolbu biex il-Mulej Ġesu jagħmel li kull soru ddawwal lil ta' madwara bid-dawl tiegħu, ħalli min imismagħhom ikun jista' jħoss il-preżenza tal-Mulej. L-imħabba li hemm tħeġġeġ fis-sorijiet u kull min jgħin fid-dar tal-moribondi f'Kaligat tixbaħ l-iddija li l-artisti ħassew u pinġew madwar l-irjuż tal-qaddisin. Għalhekk m'iniex daqshekk sorpriż li dan id-dawl misterjuż u kiebi li der fil-filmat hija din id-dija u li ġiet maqbuda fuq film fotografiku. Jiena perswas li Ken, il-fotografu tagħna, ġibet għall-ewwel darba miraklu awtentiku fuq il-pellikola ta' film.
Il-Patri Ġiżwita Pawlu Ketkuti għal snin twal kellu il-barka li jaħdem u jgħix fil-qrib ma' Madre Teresa. Illum ser nisimgħu riflessjoni minn tiegħu bit-tema Relazzjoni intima ma' Alla tissarraf fit-talb. Patri Pawlu Ketkuti, Ġiżwita. Ir-relazzjoni mal-Alla tissarraf f'talb. Insomma meta ngħid talb, qed nifhem ħafna affarijiet mhux se tgħidha b'ġiex kelmiet, imma talb ifisser rabta relazzjoni ħajja mal-Alla. Mhux x'se nagħmel fir-relazzjoni għax jiena nitlob kultant billi ngħid ir-rużarju. Kultant billi noqgħod f'kampanja noqgħod nara fjura. Kultant billi noqgħod mistrieħ fis-sodda u nieħu gost dak il-kwiet. Kultant meta jiena qiegħed nitaxxaq nara tifel jilgħab fir-ramel. Kollu talb. Kollu talb. Kultant l-Eukaristija, kultant għaddes, kulla. Imma m'hemmx formola għax hija ħajja. Daqs kemm missier ta' familja, meta qed iħobb il-familja, meta jmur għax-xogħol, jew meta qed jilgħab mat-tfal. Meta qed jgħin il-mara ssajjar jew qed isajjaru, jew meta qed jiekol miġbur mal-familja. Mhux kollox. Imma għax it-talb huwa preżenza. U preżenza ma jfissirx sodisfazzjon, preżenza tfisser preżenza, mhux sodisfazzjon, preżenza. U preżenza tista' tkun preżenza msalba. U di Madre Teresa għexita fid-Dark Night of the Soul, fid-dlam li għexet għal snin id-disprata kienet umanament. Għax bilaċċa l-Alla ma tħossux, sena wara sena, aqraw li trid tagħha. U tgħidlek, but I know that he is there, dik il-preżenza. He is there. Mhux he is doing, imma he is there. Qiegħed hemm. Iwallu ma tagħmel xejn, mhux dik nagħmlu aħna l-Alla inkollu, int ma tagħmel xejn mulej. U din hija l-ħajja ta' talb profonda u solida. U li tinkludi kollox. Meta jkun bniedem ikollu dis-serenità li tiġi minn din il-preżenza tat-talb mibnija fuq il-fidi, allura ikollu il-paċi u hija l-paċi illi tagħti dik il-Bingis isejħula cheerfulness, joy, jiġifieri il-ferħ. U Madre Teresa kienet imma propju tirradja tixxerret il-ferħ. Il-karizma tal-missjonarji tal-karità hi li jaqtaw l-aċċ ta' Kristu għall-imħabba tal-bnedmin. Dan l-aċċ jidher b'mod ċar blajta tiegħu minn fuq is-salib. Għandi l-aċċ. F'din l-ajta Ġesu Kristu
Alla u bniedem wera biċ-ċar ix-xewqa divina tiegħu kif ukoll il-bżonn uman tiegħu li jħobb u ikun maħbub mill-bniedem. Madri Teresa dejjem emnet li anke fil-qalb ta' kull bniedem hemm laċċ. Laċċ għall-imħabba vera. Ħa nisimgħuha titkellem fuq hekk. Madri Teresa ta' Kalkutta. We are trying to bring that love and peace and joy to our neighbor and in the street we live, in the town we live, and then again to the whole world. And I think love begins at home, and if we can bring that love, I think we will be able to overcome the world with love. I don't believe that there is any human being who doesn't believe in God. Deep down in their heart, there must be that faith that there is God. Only it's maybe either it is covered or they are, as you say, in darkness and they can't see. And they have not got that complete attachment to God. They don't know Him sufficiently, maybe, but that they have faith deep down in their hearts. Child is the gift of God, and I feel that the poorest country is the country that has to kill the unborn child to be able to have extra things and extra pleasures and so on. And they are afraid to have to feed one more child. It's very painful to accept what is happening in the Western countries where the child is destroyed with the fear of having too many and to have to feed and to educate and so on. And I think for me, they are the poorest people in the world who can do an act like that. Nagħlqu il-programm tal-lum billi namlu ftit ħin nitolbu ma' Madri Teresa. L-ewwel ħanajdu it-talba li kienet tant għal-qalba, it-talba ta' San Franġisk. Għamilni mulej strument tal-paċi tiegħek. Make me a channel of your peace. Lord, make me a channel of your peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy.
Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by forgetting self that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Talba oħra li kienet għal-qalb Madri Teresa kienet it-talba ta' Papa Pawlu VI. Make us worthy, Lord, to serve. Għamilna denji mulej li nservu lil ħutna il-bnedmin. Make us worthy, Lord, to serve our fellow men throughout the world who live and die in poverty and hunger. Give them through our hands this day their daily bread, and by our understanding love, give peace and joy. Wasanna fit-tmiem il-programm tal-lum. Infakrek li f'Malta il-missjonarji tal-karità, jew kif huma magħrufa aħjar is-sorijiet ta' Madri Teresa, jgħixu Bormla, eżattament f'bieb 135 Triq San Pawl, fit-triq qabel tidħol l-isla. Jekk tixtieq issir taf aktar dwarhom u dwar l-ispiritwalità ta' Madri Teresa, kif ukoll jekk tixtieq taħdem magħhom mill-qrib, tista' ċempel fuq 21 66 6021 21 66 6021 għal aktar informazzjoni. Tajjeb tkun taf ukoll li kull nhar ta' Ħadd fis-6 ta' filgħaxija fil-kappella tal-istess kunvent ikun hemm adorazzjoni ta' siegħa miftuħa għal pubbliku fejn intu wkoll mistieden. Infakrek li il-programm Madri Teresa Profeta ta' Żmienna jixxandar kull nhar ta' tlieta fit-3:30 ta' wara nofsinhar u ikun imtenni l-4 fit-8 ta' filgħaxija u sbieħ il-ġimgħa fis-2:30 ta' filgħodu. Jiena, Dr. Andrew, insellilek.
Infakruk li tista' terġa' tisma' dan il-programm jew programmi oħra f'din is-sensiela fuq il-paġna ta' Facebook Madre Teresa, Profeta ta' Żmienna.